Da biste dobili sveže donorske jajne ćelije, vaša odabrana donorka mora da prođe kroz proces stimulacije jajnika, kako bi proizvala značajno više jajnih ćelija nego u svom prirodnom ciklusu. Iako su ovi procesi obično bezbedni, postoji mali rizik od mogućih komplikacija poput sindroma hiperstimulacije jajnika ili neugodnosti tokom hormonske stimulacije. Važno je da donorka bude dobro informisana i pod stalnim medicinskim nadzorom tokom celog programa kako bi se smanjili ovi rizici. A da li postoji neki rizici za buduću mamu, odnosno vas? Kod buduće majke, glavni rizik je u samom uspehu postupka. Iako je većina programa donacije jajnih ćelija uspešna, postoje faktori koji mogu uticati na ishod programa, kao što su kvalitet sperme partnera i zdravstveno stanje buduće majke. Važno je da budete potpuno informisane o svim mogućim izazovima i komplikacijama, kao i da sarađujete sa stručnjacima kako bi se osiguralo da postupak bude što uspešniji i što bezbedniji. Ako želite da sve ove rizike maksimalno smanjite i program realizujete sigurno i uz vođstvo ljudi sa dugogodišnjim iskustvom, pišite nam ili nas pozovite.